Sure, bona rona repsa, sigu machine, unga tata zeli stay calm. Don't say machine, it repeat it keys or a two-piece, forget no matandi kishi. Empilo is a costa, goge nama all-star. Ambela pezulu ngati singo Harry Potter. Zodliwa zingwenya awabona malo costa. Don't sports, don't see goni so. I'm a panzo la for life, jengo puga laugh. I'm a chita hlezi ane plan when I'm pumada. Eba bagdala skula, jalos pitching gusha. Swing is the khin. Exiva Fitu, I'm back again with another hot episode of Big Mama Drama. Right here on Rich Nation TV Bafetu. It's Katsakona Njengenjoyelo Bafetu. Today, Sise Mambisa, Tembisa 1632. Spalelo my sister. Ukhala nge-out yakhe madoda bathi i-out yakhe ayisupport kushuthi maye uzuphuza utshwala la my sister sebenza khona cabanga unesibindi esingakanani le ndoda. But anyways bafethu njengenjwayelo, please don't forget to like, share and subscribe on the channel, and again help us reach 1000 subscribers. Ngaphandle kwalokho bafethu ayisekho yenye asibangene. Hello my sister, okay? Like I buti. Ke sharp my sister. Email ya gago ke tshotse. Ke tse fela ke bona email ya gago ka re ke ska senya nako bona. Ke notla straight. So ke batla o mpotse my sister gore ke eng entle ke e utshwenyang. Eish abuti ke na le mathata wa tseba. A sera sa holo. Ke na le baby dad. Okay. Ubizi ha support ngwana re na ngwana 6 years. Okay. So since nje u maintain ile ngwana hanyane fela for kgwedinyana tse 2 ha ne ngwana qeta o hla sebila asalemnyana hona jalo sebila le 6 years ubizi o ya up and down hanse le sente for ngwana till now. So ka bona gore ke mpeke le ngolle le tlo khona o nthusa ka mathata ke na le ngwana. Hi my sister, khuleka re tla o thusa ne mara before re ya ko yena ke batla re mpotse gore yena like o reng ha mmotsa ka tabe ya ngwana. Eish wa tsa ke motho mong a sna nako. Okay. Cause ke le body koto ha appear koto go ke mathata fela ke up and down ya hae ha adike ha ba tlutwa nix. Ha ba tlutwa nix o ntsetsa go ngwana ka nna ba swa hae o ya up and down accept thata ba ke mara mathomong o dumetse re ngwana kwa hae. Mathomong o dumetse a supporta ngwana for couple of months until today. Ngwana gona sana 6 years ha sa dikene. Yo if tabe setse boele ko court my sister or court ba paletse mara nna ke a o promise ha ke sala ke tsamaya mo today re tla iro dilo di be sharp my sister ban re ska senya nako re ko yena street re ka mkera kae mara hanga to ga to dula hona le shop tlasenyana mon makuleng ha se makuleng o mo madulang teng so a bereke yena wa bereka hoba nona lo tla mona le bo usi wa bona ke izamela skhambani mo ona lo tla ke rikisa skhambani ona le athaya ke skhambani asipapani ke izamela ona lo tla skhambani ka nix ka mo rikisa jwa o feta fela mo a reke 2 years a tswe ka ga ha o etsa le nix a ska reka le sona skhambani se supporta ngwana hae ai ritsona a re ko yena maseletse soap mortla re lo msheba kae pele ko yena o re thome makuleng re thoma kae today o off ke show o makuleng gata o ema makuleng shopo hai a re street ko yena re ska senya nako. Okay, thank you my sister. So re kae ke kwa kena on ya ar pakise before tlotsa ar pakise ska tsa and then ginsang preka na ke krele wena ke shapo preka nna ke nna re tshika lebitso ke tswa channeleng o ba re ke Rich Nation TV ontol re ngoletse ke my sister mo wa mtsiba my sister ya ke mtsiba ke mtho o mtsiba jo ke mtho gago okay mfetso o ngoletse ya ke wena mme wa ngwana go oho ya mfetso go nne o itlera ntle mo o ngoletse my sister mona o re o na le bothata le wena wa bona so o tla bulela ene ke tla mfa chance a bulele my sister motse mo go ga ke tsebe ha batla ke mhlalosetse eng ke
wa tseba ona le ngwana Yes. a ke wa tseba re na le ngwana Yes. ngwana gona na le 6 years so ngwana o phela ka eng Motsisi. o go phela ka eng ngwana Ngwana o phela ka eng braka? ke am supporta mo O support-a neng? Support mama haya sa tsebo ro support. o mo support-a neng gobane re tswa le court re mathile ga mathara di court ga be ga nne ga gutla o go support-a ngwana o jwang a wa tsebo re ke na le bana ba ba ntsenyana motho wa ka mara so Wa tseba my sister. ska nna mpitsa motho wa ke motho wa ke Asimotho wa hao. Asimotho wa hao. mamela ke motho wa mame kopa o ntshetse abuti jwale o ngwana o support-wa ka eng 6 years 6 ngwana gona o na le 6 years o no supportile 2 months 2 months fela ha qeta ha tla hona o sa tla ka di ruma tsa gore mohlomong ba re ngwana o ka nna ba swai chelta sasa o se bitsa mpotsa ka chelta sasa ko wa mutlo o irresponsible jwa ke mutlo my sister chelta sasa nna ke sebe a ke hole tšhelete e ngata ke na le tšhelete e nyane mo ke sebetsang teng shopong yaka abutuo o hlola atla ha fitla o reka jwala nna ke exama ka dikota ha re ke dikota ana le banyana ba bang wa tsamaya ana le bana ba bang so bana bao o tenela go a support di cherry instead of a support bana ba hae ayo fe braka wena o rekela di cherry biala instead of supporting ngwana hao motho ke etse ngwana le yena ke na le motho futhi side a ke tsele cherry ne a tseba isele jalo today wa mutlo hantle ntlo mashano jwa braka wena story sa gago ka re utlwa gale a re botse story se tsamayang braka di ntshang wa sa supporting ngwana tšhelete a enough tšhelete enough o yang ka yona bialeng yona no bialeng ke ya for ke se stress mona wa bona ke bana ba ngata and bohle ba batla tšhelete and ba etsa the same story wa ba o stressa ka o if mara no Spanish ngcondo no tlo tseba gore ha o etsa ngwana tsentse be responsible braka wa ntwa ngcondo ne kuna le sasa wa bona so balance e balance bana ba o sasa wa tsega braka rena re serious re tsege mo ke joke direng mo wena as a joke ya mbaba le nno re bana ba ka ke ba support as they have to wa o kontse bana ba ba kae ya re jwetse ba ikae o tlhalosetse ba ba kae bana ba tlhalosetse ke na le bana ba 4 mo ba 4 mo 5 ka wa high amo fela kuna le 4 and then ko gongwe una le ba ba a o tsena no ka radlala fethu re serious una le bana ba ikae wena ntleke 11 yo ba 11 and what tseba o buditse my sister ka bana ba o ka fela ke a qala ho utlwa nna ke qala ke tseba ngwana ka le first born nna ho ye o buditse so ye ke tseba ngwana ka le first born re utlwane nako telele hampe ke sa tsebe gore o na le bana ba bang mara ntlela le batho ba di camera o tsebe gore ke ona batla ke etse jwang hobane o nkensela o ne re matha khotho sa o kweno ti kensetsang metso ho ne re matha khotho wena o sa hlai o motsise my sister tshaba mna o tshwarisa nna motho ao ke tsana ke motho ao ke motho ao tsa motho ao ke motho ao support ngwana hao ke tla msupporta ke thola tšhelete wa tsebe gore ke na le something ke batlo izamang motho aka ke ntse o izamang o jetse abuti ke ditori tsa etsa mhleng ke tla mo support so ka jeno ke batla re tsamaye ka ntho tshwareyang hore o tlo etsa jwang hore support ngwana o tlo etsa yes sure ke tsebo re etsa la mpotse ke sebetsa ka di contract o ke tsona di contract tse etsang gore o tsamaye o tsala bana wena mo yang ka ofela wa tsala fela no it's not like that e jwang re bo ke mrata straight and what's it once ke thola no ke na ngwe contract ke batla isebeza for 6 months that means ya ke tlamzama o shaka ska tla di camera na tswane ne ntsa marato gobane nna ke motho hae ke mo ha tsa marato ke se ho wena o support ngwana ha ho fela mo ke tlamsupport ska wa o tlamsupport go leneng phela yena ha re butsa o re wena ngwana o hlaile wa msupport wena 2 months eo from mo azangu sa dikene it's been how many years you know 6 ngwana ona le 6 years 6 years o bona ke mtholi contract mo o motshwari contract o ra wena since ngwana a le teng no sa credit contract 5 years kaofela o phila kang
Kuyazama nje. Muzamo wa sa. Wathekha sheba my sister. Muzamo Unano ka radla. Hanke wa bona hanke le hlong hantle. That is why ke le bitsitseng. Hore ke mo expose le bona ba banana bao ba bona le bana le bona ba leve. Ba o bona go jwang. Mhlomo le bona ba thetsitse go na le ngwana ha tse bana ba 11 vele ka ba tshilo so usketsa so uskang kensela mahlo uska tla le batho ba le camera tsiba next month ke a botsa ke tla uzama o tlirang ha ro umzama kang bulela ke a botsa hore contract ya ka ya qala next month ne so okay ke tla ba ke nna le package nyana so package nyana ha ro tla mzama o bulele monna na ke utluru like ubulela kang utla mzama wira la ke tla mzama even those months left mamela eo ke pina a dulang a bua ke pina ene ke pina ya hae o dula a thoje mehleng mara le wena o sebela dikota una le chelete ya sasa ene na ku butsisi lo ka yona ya ngwana ha o no mpotsa next ke mphando wa gaya kere ke mphando wa gaya or ko ena o thomileng business ke tseditse for ngwana o ba gona a nhlola lena cause ke one la ka eng gore o chelete ya sasa futhi batho o tso ikeme ka sasa yo swabisi taba sasa o live on TV o bua ka sasa o itshepile sasa ne ke ka chelete sasa o renga ke ka chelete sasa my sister ke 500 ngwana o phela ka 500 e supporta ngwana 500 kuna le chelete nyana tse ikota una le gogo wa hae ngwana o gogo wa hae o kena kae mo tabeng cause batswadi bona ke bona tshwentse ba emele story le bona ba sebetsa ba mzama usho wena uri ba mzama obvious waphila musino my sister o bulela nnete ya utshe ha ore gogo le yena o na lo mzama ngwana gogo wa ma ba butsisa gogo wa ma mai wa sebetsa ore maoledi wa gago ke ngwana wa mme wa ka o kapa ke ngwana gona na wa bona ke ngwana ke onkarabe ke ngwana wa mme wa ka kapa ke ngwana gona o ngwana wa jwale o mkenya ka gogo bani gogo ke mme wa ka se mme wa ngwana ene gogo ne asiyo diska kenya gogo ne asiyo ya mote jwale hantle ntlogeng o ska mthaba my sister enough sorry like next month ke a buza next cloud zama monna ku butsisitse ha ke fitla mo gore wena o batla mpotsa hore 5 years ka ufela engwe 5 years le bona no ke a butsa hore ke na le bana o khupmane le bona ke a bazama obviously le bona ba gola sasa kere and then wena uzama bana ba lefela le bona tshongwetsa the same bana ba be kala ngutla no o gona le bona ba le o tshogo wa ka kwa B11 kapa o re wa ka kwa B11 mara le bona ba phela ka sasa and ba complain wena o batla o etsa ngwana o special o etsa o metsa special ngwana gae o batla mo etsa special le bona wena o nkelle hlong hantle hankelle hlong mamela motho hankelle hlong hantle ene ke sega sona jwale o understand gore ke frustrated jwale 5 years of my life ke le busy ke someone a tseta mo yena o tlo bua ntho e buang go na le bana ba 11 ibile o ba phela ka sasa that's why ke msaba wa bona o phela nshaba uska tsaba ke msadi uska mtsaba ke msadi wa ga ka to bua mashaka wa tseba go ke ba a ke ba tseba motho o bua ke mashaka yes wa le batho wa o tlalile a buile batho ba gae o tletse o biditse rena gore re tlo mthusa ke a tseta mo batsa keng a o kenetse metho wena tshuna ntse right entena lo feta o nketsa start motse my sister hantle o nketsa start motse my sister o metsa stlatla wena o etsa ngwana batho stlatla wena ka mrato mthunu o metsa wa tseba gata my sister yo no tonto tsa bang gata sharp my sister wa tseba gata o tsegang preka Itlamo hayi baba awuthama ha rukentsime ya ke mona my sister wathega luthega ke joke ntwe ke joke uirang ifawuthe mathi le wena o batla nshapa le never nna ko shapa hayi utwa o sole ka never ko shapa mamela why o sa arabele ntho tsa hao le ngwana hao why o sa arabele tsa ngwana hao araba nna ke a mobutsa hore una le sasa le bangwe ba phela ka sasa wena mfethu since re tlile mo stika ko sasa o tshepile sasa fela o no irabana o tshepile sasa
di kontraka tsa gago tsona o tella basadi ya ke mmona ke hantle wena o tella basadi o ska mshapo my sister ke mmona mshapi re ke bole ha atamele plaka ke bole hantle wena o tella basadi wena my sister atelle o tella basadi ntho wa bona no setse ba o kenya khoneng no o tlo sharp o so vele mara ko wena mo pushang fethu ko wena mo kwatisang gore a etse so mara keng ba fethu wa bona next month ne ke tla lokisa everything o tla lokisa everything tla etsa gore ke be le stop order sa sa ke efe lena ke batla a re botse re bonnete ke wena vele ha kgwedi fela o tlotlisa tšhelete ya ngwana le bao ba 10 ba bana ba batho wena le 10 yona eo ra e bolelela 10 eo today gore re batlo tseba gore wena ngwana hae o tlo mira jwang o tlile ka tsa hae so ke o tlile se mama sentse ke bolla bona ba solvela yena fela a ke go batella ka ska le nna o ntella o ntsetsa ka sasa o tlo ntsetsa ka sasa bona ke tla wetsela stop order sa ngwana wena stop order sa ngwana watch a ska wa ya nene re lotsa step order ya mutse ba ntlamele re le 2 after the camera tse re tla tsamaya ska wa and if I ke tlotla round 2 le di camera and ke tloba ke satse ke tlotla le machita next time ya ke tlotla le machita ke a bona ke ntse ke bulela le wena o busy wa tshego na no ka re ke joke daideng tshena enke serious a enke serious ke a bona ka ska sa nke ngwana ha serious bana ba hae ha nke bana ba serious wa mrata ngwana ha o mara mfethu ke mrata shem mara mfethu dilo tseo di etsang a di bontshe gore o rata ngwana a ke na tšhelete monna ke a botsa monna problem ke bothata ke tšhelete wa bona South Africa o bjang okay tshwentse stop tsuba kwa ige o tla save stop tsuba kwa shop mane na tlo re ka jwala yes o tlo ha o tla ka mane o tlo re ka skambane le cherry tseo tsa hao ya o supporte mama ngwana o reka skambane wa utlo ya ke tla etsa so ya a re yetse isipra ka mara re batla o channela gore o be monna o tsentshwe right na gana bana ba 11 kaofela ska wara ba big tala ngo ba utla no one tell ne one tell my sister au mutse mantsui au fella re tla kwalang ka wona gore ntlekentle o batla gore go ira leng ntlekentle mo my sister ba tsa abutiwa ka mogose kwele moya ka teng tse ke di utlwileng hona jwale go di nkwatisitsa ka batho ba mashana go di kgathaditse matla next sana hana le nna kgathetse moyeng next sana hana o hantle go fela bana ba 11 ba mo kwalla so you can imagine ho hantle ngwana ka listing o kae braka wena ntlekentle ne tshwentse o tlwele o go spana mereko wa di contract cause ra rwena everywhere mo ya ngwatshala mo everywhere ya ngwatshala ke ntse tshongwe it's not like that it's not like that ijwa mina wa bona ke sometimes when ke sebetsa ka contract ke ba lonely nyana wa bona ke ba okay so motho mo le mo hlakanang le yena wa sebe it's not like that o ska bua ka tseo ke ntse isho lo kwatisa mtho a ke mkwatise o relaxise wa bona I never shop kiteng machita mphakathi utletse mo I never shop yeah I never shop le mehlo wa bona wena o tikentselang mehlo ke re supporta ngwana go ska thola mahlo yes supporta bana ba hao go ska thola mahlo o tlo ntsetsa go tshaba mahlo o nana nna ke a rata ho tla mo ke kitle TV ka baka la hao ne ke no ke a botsa re re cycling to after this thing re ntse stop order banking itlam supporta ngwana ke ntshwaneng e re bolelang ka yona ke yaneng next month tlo thola tšhelete next month ka dikae my sister we batla ka dikae tšhelete ngwana every month ikene ka dikae the last day of the month every month last day of the month umutse lo ru batla kae my sister 1.5 1.5 nna ke tla jaeng o tla jaeng o tla bona plan o di rang contract ya ne sa lo sa supporting ngwana bona ne ona le 500 ya sasa le nna ke da 500 ibe 1000 uzbeta yonto ngwana 6 years ke ona le grade R o demanda ntho tse ngata o demand o very demanding so hobane wena ha o tsebe ha ona hane ke ntho o tlo re 500 1000 1000 o dima 1.5
iba 1.5. Okay. Yeah. At least. Yeah. Le bana ba 10. O sure breka o tla etsa. Le bana ba 10. Mfethu ke kopa gore o etsetse le bana ba bangwe mfethu o ska etsetsa ngwana ga e fela ne o ba etsetse bana ba kaofela ba be sharp mfethu ne ke a kopa my sister. Stress mthi that's why ke phila ke inwa byala. Oh wa ithola lo wena ne Not like ke ba rati bana ba ka. mara fele breka di mistake di a iragala wa bona mara nna ke na le hope gore since re tlile mo wa ipuela my sister let's just hope gore since re tlile mo re buletse dilo di tla ba sharp a re mtshepe for today wa bona wa bona today re tlile ka di camera if ra ya fitla na kweo ya mufa chelete o sa mufi ke tlo buya futhi ene ke tlo hlaza west wantshole ke tlo lata merekong gende no a never ke sa tla mo makuleng ke tlo lata merekong breka o be sharp o tlwelo tsa mo tsala bana mfethu if utlo tlhole go ba supporta please breka Yetsa ke mistake. man o isa seriti sa majita kwa ka montle ba reng banyana ka rena no like mina. o be sharp breka rutlwile and o tshune promise o tshune stop order gore dilo di be grand ntse Nna ke ka tsamaya no wa bona. it's fine wena re feditse ka wena my sister sharp ka yena ke ke sharp. o sharp o sure my sister Tla buya late wena re etsa stop order ska wa. o le tlo setsa today Today. o serious mtho a bona o serious o re o batla nna ke tsamaya ka di camera wa nkhohlisa ne ke mtshepi. o mtshepi mara a no ba le hope my sister Mtshepi. a re mtshepenyana braka wa bona no a o tshepi go improve wrong braka please I can prove wrong. ne In an hour actually. ne In an hour. Ke batlo nka something even ke ya ona moleng so tla nka you hlapa re. le va ka fela O tla ngipile wa swabela o ntsetsa go ke lo hlapa. o hlapile Tsa mo hlapa wa swabela. Askis a braka re feditse ka wena o tla ba o sharp it's fine ne o ka shifta braka my sister re buletse le yena my sister bone yena ko yena o itse a joke but then let's just hope ru tlwile wa bona ke kopa gore wena mpotse gore sponsor rena mfetso so tshwere jwang before tsamaya abuti ke khotsofetsa holo wa bona khotsofetse because at least way forward e bile teng wa tsho go tla stop order wa bona so ke bone fela go le nthusitse bo tsho go mahlo bona entseng hore wa bona because re o tlo ba le action wa bona once ha involve di camera o tla tsia action le yena le yena tsa bo bulela bana ba 11 nahana buti nahana o serious I ke tsebe because o tla nna ke ba tsebe ke tseba ngwana ka le yena ngwana a ibana ha me budlala ka rena 11 ka ofela mara my sister if wena wa tsho gore o sa tsileng fe ne mara if wena wa tsho gore sponsor rena sutswere sharp it's fine my sister le nna ke a gotshala if o sharp nna ntse nka advise ang yona ke gore my sister o ska fela moya ne o pushe o ntso phandela ngwana gao please ke le bua buti ba few basadi ka montle ba ba phandelang bana ba bona so mfetso keep on pushing my sister spirit ke atlala ka moya wa gago thank you my sister ke le bua o so o tsamaya sharp my sister bafetho re tswa teng re spanne go spanegile bafetso let's just hope gore baby daddy o tla ba motsholeng straight a tse responsibility for bana ba gae he want to sapono bana ba 11 ali 1 ke ra kontraka ba nnete wa spado ra re da man but anyways bafetso re ile ko yena ra bulela le yena wa understand ntse re bulelang o re o tla ira ntse right and ya re ka usana o re tla ira today o tla senda chelete every month and bafetso before I leave guys please don't forget to like share and subscribe on the channel. It's Rage Nation TV bafetso. Thank you yabo.